Pozdrav Nokia ljubci, ovdje je Marin s Nokia mog bloga. Sada ću vam u ovom videu prikazati u biti tu hardversku pogrešku kod zaslona osjetljivog na dodir kod Lumia 535, Microsoft Lumia 535, i pokazati da je ona još uvijek prisutna, barem kod uređaja čija je hardverska revizija nosi oznaku 3.0, i usporedit ćemo sa Lumijama, znači osjetljivosti zaslona na Lumii 6.3.0 Dual SIM i Lumii 5.3.0. Dosta je bilo trakavica oko tog modela. Microsoft je izbacio prvi model koji je u biti svojevrstan nastavak i u biti pravi top model onog donjeg low segmenta i zaista ima 1 GB RAM-a, ima 4 Snapdragon 200 procesor kao je Lumia 530, ali naravno tu su još dodaci poput LED bljeskalice za glavnu kameru, 5 megapikselna prednja kamera, razni senzori. Uglavnom uređaj je zaista dobar low-end model za sve one kojima nešto ekstra ne treba, ali može nuditi puno više, 5-inčni zaslon, vrlo elegantan. I evo da dokažemo, dakle ovo je uređaj koji ima, kao što možete vidjeti dalje, taj touch nije precizan, hardverska revizija 3.0.0. U međuvremenu izašla serija sa hardverskom revizijom 5.0.0.0 i naš kolega Stipe sa bloga je isto tako je kupio novi iz dućana. Ovo je testni koji nam je poslala ekipa s Mix Radija. Je kupio novi u trgovini Digital doduše i isto ima oznaku 3.0.0 i ima isti problem. Evo da vam dokažemo. Dakle, Microsoft je rekao da problem postoji, poslao je softversku zakrpu tamo krajem 2014. koja međutim nije ništa riješila, odnosno puno je to bolje nego što je prije bilo. Sada barem možete normalno otipkati poruku, doduše to normalno je upitno, ali pogledajte na testu, samo čas, ako koristili smo aplikaciju Multi-Touch Test. Evo vidite, recimo, pogledajte, obični double tap, znači double tap, vidite koliki problem ima, prepoznaje čak neka 3, recimo evo 3 prsta i jedva, recimo 1 prst, 2 prsta, znači tu vidite očito problem postoji, pogotovo recimo kad su prsti ovako blizu jedan drugog, onda on prepoznaje samo jedan dodir. Pogledajte sada kod Lumije 6.3.0, znači prsti su blizu spojeni, on prepoznaje normalno 2 dodira. Sada kada, znači normalno mi ćemo, vidite ovo, 3, 4, pardon, evo recimo 5, samo čas, evo ga vidite tu, znači normalno, dobro sad ne mogu ubost, uglavnom može podnijeti i do 5 dodira. Pogledajte sada hardverski najlošiju Lumiju, znači 5.3.0, isto 1, 2, 3, 4, 5, nema šanse u boss 5. Znači evo 5, ovdje neka evo 5, ma kakvi, 0. Gledajte sad isto kod nje, 2 dodira, 2, 1, 2, naravno 2 odmah. Pogledajte koliko je odaziv zaslona puno bolji, a gledajte sad ovdje leg, ista brzina. Dakle, očito je riječ o nekakvom hardverskom problemu, s obzirom da je već izdana nova revizija hardvera i ti uređaji se nalaze u prodaji. Dakle, ono što bi ja savjetovao sada je da pokušate vidjeti koja je hardverska revizija uređaja uopće u prodaji, i ako je oznake 3, onda izbjegnite kupiti taj uređaj, s obzirom da će očito biti problema. Ne znam još kakav je stav Microsofta o ovome, međutim potrudit ćemo se saznati pa da vidimo u čemu je problem, koliko se on može riješiti. Dakle, vidjeli ste, pa eto evo na blizu, 2, ops, 1, više ne dolazi obzir. Ok, to je to, pozdrav Nokia ljubci.